Ashri Formsonore have been nominated as a candidate to fill the seat in the Serenatian Wajah District Council Convention to swear in the God. So I found that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Ta kalmaman kopor ko pentemei ya member yang ka district council tengah chim ngani ka kabu kalat ko korek nem tau pai ba chim ngani meng won wong nga hande ke jing kwak jing thai nga yo korek nem tau chakri gari ke jai bro o chakri yo pai ba ta kam de district council ta ka council nem tai i ki jai bro kasi penar ke jing em district council man ko chimenta kam ke ta ka be ko kodok khom bat ko wa Wong Divin Gentin ko pai wayo kham tam ye jilong tre jing tau khandau chiep ke jui por ye ke jilong ye ka kur ke jaj ke jing em i council so kai ke jilong tre i kam ke jaj bro kasi benar ta ka wi no contest ye ke election MC ko akore upedim ye ke council syurup ko ki pai ba nim ta ki pai ba ha ke ji la he kam ke gertong ko ka e ren ye ke election MC ke jing germen ta ke jing job hari ke jing job yang ita ke jing job yang ke pai ba ke jing kerek ceru upai ba de ke surung ke jing maya ke surung ke jing teli yoliti ke pai ba e gi ke jing kersan yo kurek ye ke thong ke jang dot yang nga ni meta ke council bat ke ri ke jai bro